ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing chakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau tiki riu ki badon handir ki ba lapra la kami shipon ha ki riu ki banang ki bastar la ki balong ha ka lain jong ko kulit ri ha ka san ko thei la ni ha ka no no yang ru ni lapra kala kami ya shipon ba ini kami ong ki riu ki personality ki ba pair di kumpan suje tertengno ya ini ki review iba ni don ya ki nado kinong tem kinong pun hado ki politician lagi bagi ong kinong sanima ti ngasu pule kindian angin ka lain ra kadiru ke jaka balasani i kenun tem ka bagi ong ka bangga sebat ka pentun sebat ki babon kinong ruai kinong tau ruai ki syong isa lain ra kata nado ki war sisters kinong cloud sisters rangkat bagi pa jogi nong snaju ruai bagi bajileu ba siril di lendo ba severin nong cloud ba Leviticus rangkap baca sebesar kinong ot bila balapona Victoria Restaurant lain ra main road daw tawa sandi luwa nang ta ka school yang bala hikai bantren China ru kadon halai ra ka school Hindi ni ka school Topsaw kadang don hanu menta along ring road ka school Bengali ka school Khasi ni ka St. Paul school ka badon ru ka school beach yang kitu ki bongkot bon ki kadang don hanu menta halai ra ki bawon ki hai kenran ki lendan ki pro jabi ki reunion ki nongsan ki masima ki lami na kasinong lai ra ba Terence Kaji ulapas IAS hak general category ba Peter G. Marbanyam ulalong chief organizer joko all party leaders conference ni kabani ong ke agency ba Martin Majau wai ni nongsan ya ka PDIC ni ka public demands implementation convention ka syok ki ba pitakat yang jimpun jong ani ikong Margaret Molong ide ka kasi ka manikong banlay ya ka Azam Civil Service ban ki mai Hagawai pat kaliang kidong ko uba manil bawa umuta uba manil uday bayo puri uba juja ngai don singi syak no kalian habaw lech mo yang katanga puri juku ladon lu uba moina uba start ha ne uba leksi ha uba jusum tang sistem rei lepat no dap hag beliau dan bersyukur arkali tin dunia de kata pada ba BOE hapo lai kra kum kini jadriu bagi ong isi obriu ong jusum de dawan ai umpat yang bahai usai di usang la ba imsmi ha kaya polis koi ba ba pimi ya bomba di kamera batanda ki khana sakang ki lali dan ki kla traidong kung umok maklen maloi barupo pada kunun krusam gang ki babon sikade ba ki ba pengernia sisa yang baru. Nang tayaw ni upo, lese ka don bahaga jinong kwati balay baru kertayaw upo. Mok diba kung kini kita buat hati nung kendong lo iba kerten upo. Balay la kerten ini upo na marba. Kalau ande na ketikian joki jisuke upo balay hadin apo deh kinong kendong kadi hadin ba upo wan ang ni sosyalong kiba buat kita balakang upo buat ki kerten ki upo. Mok kita ki student jongaro kiba kerten upo. Penurut cakap way kerten po, ke balik lapo niyo po. Kiong hana ba sistem haka singi ba kita flip ile purom yo po harom. Ki parlo jong po ayo sulong ki pendon purom yo po apata kia hapo yo. Kiong pala pensyong yo po haka suki kumba pensyong ket pala penbiang kia tu kat baula pandi. Udah don kinong kawai nani tan nong kawai pakha ban pentandai ke jing sau oi belum jong po. Dewan la kalam kra de kasol kle jan ri nai kentoi pasyong ki hasi ki don ru la ka ko kren kata kan menchua ki ba trashong ki pasyong hamni ki long jai kha umor karmong plang ki mauri ki long plang kini hadu bentar kini ki bala namba mau ki dang kren ki ka kten shnong jogi ka ba long ka ju kong ka kten ka ba kren nong mai la ni ka kren ka kten nong mai nang tani pacho so kalau kra ka don sa kuwi ka bukan he polis point ka ba kten ka fancy store ki ong badai trai tau ba wes badai sipai duriau bala syanghan pitip udon Bengali bala san lah ni silong ni unjule tu ta ka dukan jong ba wes
ong balay na marba ladang alek lu hak bukan jong tu ba wes supaya masuk supaya mandong begitu. Timan percaya te kedukan padon kedukan ai wai kot ko katen kan ni kun ha ka bang nilayo man man ni kong ni kot jong in Britain bat hadir dalam khamye ki kot Louis Lemo bat kiwe ki don ubon ki dukan shaw bat mumu kum ka Victory ka Golden Dragon ka Bombay Restaurant ba John uba bang tang bat sengak ya radio Peking ha ki pot kiwe ki Jakarta kilo Regal Restaurant bat kedukan puri sobji ke bapau ha kita bagi cukup kom ke pandit lagi don ruar kali kidukan dry cleaner ke Bombay bat ke Mohanson kini ru kini gala don slem ba box lagi ra nang taha don kusko supaya pat don kiwe kidukan ke bang datik dikena ya ka kerten jok tran de isu ong ya ka process shop intip nak mo badaw le se ba itu cakap ni kebun pagi boleh sebab kebun di mahikai ba sesuatu yang cepat intip kadai harga level kita lagi orang pergi bagi profesor tidak perlu kian perlu kita berikan kursi lagi berikan lagi balas khot kerten ya kakian kat kumba kerten jom itu kita lada lagi siap lagi jom kongro kita orang yang ini lagi kakian kongro nangta ke kongturoi ke kongpolin kini gumna kini yang dicajukan bagi rangsam lalu, kita menurut mandai sepatah kini rumah kini kepatah beri bagi yo bermar di kong yang kata kakian bersih. Jadi kalau kaji tentu bang kuliah besar bagi tanah jin start apa dong rumah kini kalau kaji kuliah yang buat di besar, buat kita bagi cikap dan teknologi belalak bagi mungkin dijaga. Kini kejimpuan kini kopi mahalang hijau kita besar, pada yang kejimpuan jadi kita senong kalau berbiang ya kejintip dan kejintip dan kita kejintip lu jaga lor bapak Rosten.